Yau javai tu sa kajam naman na makachina na sulevat. Saka tu sa kajam naman auricha sopui na kai no samas imazai to tau chikere ni maruku. Imazai to tapuru katu lima kayan imazai to ita karam patio sapatapuru katu pitio akaram. 马可福音15章1节到47节。Pai ka Malia kirimua majava-java razwa marka parengan noa parkalai azwa namasam bavuru-vurungan azwa papu sususuan ta kakudan katu azwa zuma aging amapolat au adayan ti Yesu sa katsuya pasazwa ite piratu mano kewada ti piratu te Yesu Wangti sunu Yudaya Cao pai ayayin mano temavara te maju ti Yesu namaya tazwa asu kai au azwa marka parengan nuam parkalai semampasariu te maju a ivu a pakariau mano kivada anan uta te maju ti piratu a maya tutsu aki nakaangata nusu si tevera aichuria wa sinisam pasari-sari ta nusung nya maju ayain dakwa ti Yesu inika na temavarangata au saka Samalia ravas ti piratu tu sika parisilisya nga tua rina gorogovan tara pasasau tua machidil ti piratu tua siniki ong nua taala-alan a rinusong at saw-saw au izwa za machidila pinakati parapas sinipakyan remusong tua za marka zuma saw-saw na pautsu tua seho saka na amsi tua saw-saw ka malukuya-kuya kina inalanan pai azwa na maupu-upu taala-alan pasazwa ite piratu sa patagi laki ong tua sipa soran tua kakudana pasasaw tua rinusong temavara teya maju ti piratu kivada akimuna salinga tuku pasasaben i rusong aisu Huangti asi Yudaya ayayin ayatwa kemelanganga ti piratu tu masa pataraan te Yesu sini patavra te maju nuazwa marka parengan nua parkalai lakwa azwa marka parengan nua parkalai papa zangara ivu tuazwa na maupu-upu taala-alan pake ong tua sikat ti parapas sakhamaya pasasaben i rusong ni piratu kivada ana ti piratu teya maju au aichu pinaka no Huangti asi Yudaya aki uriku kudai nanga aya no warung ayain pasiasa tia maju temavra paju jikan ti maju aya ivu teya maju ti piratu aku azwa mana nema kinuda ni maju nakuya-kuya aya mano mavana sipata pasiasa ni maju ivu pajujikan ti maju aya sakhamaya pai ula na masuvaru ngazwa taala-alan ayanga kinnem ti piratu sa pasasavi nga irosong ti parapas au pada zekat nga tu pasariukan walaten ti Yesu sana patavrakan nga tu uri sipajujika pai katsun ti Yesu na zwa marka sividaya pasa zwa itwa kasasavan noa keming sa jauli amupu zwa tabudayan sividaya mapulat pai pakavan ti maju tua
kemejingu karayu sa ajapian tua laludu sa pacarupom sa pacaupuan te maju sa patagi la mi paalayan kiaiwan te maju panazi tisu na huanti nuas Yudaya ayai au sa keremi di maju pi uru tua aoi sa sujiraya pi mudingan uta sa sungaran na mi paalayan te maju pai ka maatsuvung nga semam paateren sukavan anga di maju tua za kemejing karayu kava sa pakava yang tua za di maju angata kava sa kasu yang di maju pasa sasau tu uri sipa jujika pai izwa za machidi la se kuringi ati simon mavana kama ni ari kasantur kati rupus mangcincid tuanza akemasi wavua sa sarivati izwa mano savutai nanga timaju pasavuri de tua jujikani Yesu au katsu nanga ti Yesu pasazwa itwa pinaka i kuruta pinaka i pucu orolan pucu orolan na uru uta pai pavayan ti Yesu toza vava pina taudan tua maro tsemer lakwa inika na temeker ti maju pai sipa jujikanga ni maju ti Yesu au azwa kava ni maju silisuk kijipijik kuji piki nua marka sivitai tu uri timaima mara putua anma sa aruti hanga au pina jujikan te Yesu ka jaman kuji au aza vinsikan tua sinisam pasario te maju huangti nuas Yudaya inaya avenisi pai izwa uta azwa mandusa char sini pakisa selan te Yesu pajujika amachidil pini te kanaval au amachidil pini te kavril namaya to azwa ngata nama pasusu azwa vincikan itu sisyu nas pasupu anga timaju to azwa raru salivan tsau inaya avensi pai azwa semarivata marka tsau semam paatelengan te Yesu sa ngarui nguvu tua uru sa ivu aiya ngasu na uri remuvul tua uma no atsema sasu paka tiruli lemingdil paciker leteku kemasi tua jujika kipas ling kimaju ayai au azwa marka parengan no parkalai katu azwa papu sususuan tua kakudan namanya tuan zwa uta semampa tereng sa tara ivivu amaya tucu na pas iling tua ari-ari lakwa inika makaya kipas iling kimaju no leteku tucu kemasi tua jujika azwa kersitu huanti no Israel tsau sana patsun kimana masarwanga te maju ayaya au azwa sini paki saselan te Yesu pajujika tsau namaya uta semampa tereng te maju
pai ka vechkadan nanga no adaw misraman puringelinget kajunangan tiro jikang nga au ka pasuvili de toa sengel ka sanji ivo di Yesu pasi atsangata iroi rima sapukatini aya aichua kai tisuna ku cemas aku kena so shiveres siniaya patarvan manu azwa na marintil izwa marka sau izwa za na remanda sa ivu tirandao jimau daul te ilia aya baik mekel macidil sa tevengi azwa maka lava ka puro setua ala caacap bava bodu sa pavengitan tua oai sa patekeran te Yesu sa ivo mayanan ta pacunau tuki uri manches di iria palateku te maju aya mano ivo di Yesu pasi atsangata saka sunasi pai azwa itwa uma na cemasa sini tedet ka aiting makarilau magirgir kemasi wawawa pada teku mapu dosa pai izwa za parengan nua bantaida ya sivitai ana marintil i te ayau itwa yujikan Yesu ka patsun to namaya tutsu ivu pasi atsa sa patsai di Yesu ivu maya tutsu aichu tsau pa uri dangata to alak no cemas aya izwa uta zwa marka vavayayan patutsun kemasi caja izwa ti Maria Makadara kati Sarumi kati Maria Akina nazwa dalalak ti Yakobo saka Akina ni Yoshi uta izwanan uta patutsun turovo babayabayan dia maju kai karilayananan ti Yesu na kicucur kirerain te maju au na kicur uta te maju sema Yerusalem pai ka sermananga tuazwa si pajerijeran anan adau bavana te sanga setua si sekezana adau manche ti Yoshiva aichua ti maju si Arimadaya na mapaalaya ging alay saka na kilalaba to toa si palawakan no cemas au mipisur sa vaika semate Pilato sa kiaung toa marap sa sebeli kina cawan tinikuya ni Yesu samali ti Pilato to na matsayanga ti Yesu sa jauli zwa parengan no mantaida ya sividai sa kibadai tuki soyanga pinasaya ni Yesu mano ka ini talu au tanan anga no zwa parengan no mantaida ya sividai to na matsayanga pukau yanga to arapani Yoshi anzwa kina cawa ni Yesu pai unuri ti Yoshi toa nangwangwa makarilau sa arapi palateku azwa kina cawa ni Yesu sa ripi toa zwa makarilau
sa pasataraji yanga ita rubang kina senseng api taraja tua dilei sa tukuan nanga tua acilaya si elew tua paling wazwa rubang au ti Maria as makadarat kati Maria kina ni Yoshi na patsun tua pinasazwa te Yesu aichu kai nuat semas satu soal kajam-jaman asini pupatarvan他甘愿选择不救自己。主耶稣在十字架上并非没能力救自己，而是甘愿选择不救自己。耶稣甘愿照天父上帝的旨意，在十字架上牺牲自己，来完成上帝的拯救计划，让救恩临到愿意听从上帝话语的人。耶稣不选择救自己，而是选择拯救更多人。耶稣选择受难，因他爱世上所有的人。身为基督徒，我们的选择又是什么？他甘愿选择不救自己。Satu cua sina apurua kai imazaitwa tapuru katu ita karan. Au azwa marka parengan noa parkalai katu azwa papu sususua tua kakudan namaya tu azwa uta semampa aturen sa tara ivivu amaya tutu na pasling tua ali-ali lakwa ini kama kaya kipas iling kimaju aichu kai nuat semas saka Yesu tilivak danuti nama polat si serapai ni maju masata pasarisario saka titin asiya no patsunti no kipapavarati akiti nama taino ata pintan tu ata minarungan turima kaitina patsuar te Yesu tua kina kemudian maju imazai katsawan sinaya tantin tu soka jaman-jaman data pina ene saka na kebelantin tu na makaya ki tsore te Yesu tua bana kiliva ni maju tua timai manga satu sasini pakin menemetian主耶稣面对苦难时甘愿选择不救自己。当我面对抉择时，会效法耶稣去帮助别人，还是先满足自己的需要？现在都做个jaman-jaman harus jaga duina kinumnem. Sakala kinagamalu kinumnem ayakana pasamarau kainuri。亲爱的主耶稣，谢谢你选择顺服上帝的旨意，透过牺牲来拯救世人。包括卑微的我，求你帮助我活出你的爱，在面临抉择时，不是选择利己，而是帮助更多人。Mas mali-mali asu kiparain tuata kamay talibabaw masang pasarisario imazay katsawan namakaya mapasiling at imay mga tiyakan aswalak aro pasariwan la supinyo salat ori namakaya kanangautan ana kitswara patswara to asumana sukilibak saka ori namakaya minautan na pasususu to mana supajajekal laika masan nya mangwaan na kitimaju saka namakaya mana na pusara to atimay mga ayamana inuri saka mali-mali ku inuri pakata sungadan di Yesu Kristo. Amen. Mali-mali to sa kadamdaman na makati na misa silang asumupo kilaro ito akaino at samad. Rado ay chota sinupo para maka no ini ka na malunga ako sinupuan. Alam mo na paja ka nga mapulat at talapajangaran hindi na sinja latina na ipapavara to asin serapayan ni Yesu to akipaura ni majo amasan titi ni majakat sawan latina iparay sa kamaya to at semasa no tumurturo
no pada kaje katan tina mapolat ay kana pasamaraw apo piso ratiso na tiakan saka mali-mali latina na suliwa tu swata ini adawan taja pingan